Pevač Milan Stanković rešio je da se skroz povuče sa estrade, a kako saznajemo postaće pravi baštovan. Naime, pevač u posljednjih nekoliko godina skroz je promenio stil života, pa sada obilazi manastire i razgovara sa duhovnicima. A kako je više puta govorio o tome da je na specijalnim režimima ishrane, sada želi da ima svoj plac na kom će da se bavi poljoprivredom. Milan godinama menja životne navike, odlasci na sveta mesta su mu skroz promenili način razmišljanja, pa se naglo promenio. Zbog toga sada retko snima pesme, rešio da se skroz povuče sa estrade jer ta priča oko popularnosti prestala je da ga zanima. Nedavno je razgledao placeve u okolini Sombora jer imao planu da kupi imanje na kom će da uzgaja organsku hranu. Dugo je na režimu koji se zove autofagija. Video je da mu to prija, pa mu je palo na pamet da sam uzgaja svoju hranu. Kako dalje saznajemo, Stanković ima punu podršku porodice i dragih ljudi, jer znaju da je to pametna investicija. Milan je već video plac sa kućom koja mu se dopada, ali je potrebno još mnogo da se uloži, da bi se sredilo. Na tom prostoru ima dovoljno mesta za baštu i bavljanje ratarstvom. Najbitnije je da mu to daje mir, jer mu u posljednje vreme smeta gradska buka. On pre nekoliko meseci bio je u pregovorima da snimi duet sa Bubom Korelijem i Džalom Brato, koji su mu radili nekoliko pesama, ali ih je naprasno pozvao i rekao da ipak više neće ništa da snima. Milan je sada skroz druga osoba, generalno se udalji od ljudi, najviše vremena provodi sa porodicom i bliskim prijateljima. Mnoga prijateljstva koja je imao na estradi je prekinuo, retko ko telefonom može da ga i dobije. Neki pričaju da hoće da se zamonaši, a to je svakako njegov izbor. Stanković je nedavno u jednom intervjuu rekao da ga razni događaji života su naveli da potraži Boga i veru. Biti pravoslavni hrišćanin nije slobodan dan za jelo i piće za praznike, niti je brojanica okačena o retrovizor u kolima. Kršten sam još kao beba da bi preživeo, a preživeo sam mnogo u ovom kratkom životu. Svi mi imamo stremljenje, želje, planove, uspehe, ideje. Velike darove mi je dao Bog, a sa tim ide i veliki krst, ali u ludilu ovog vremena, duhovno slepi, gluvi i nemi, pale prirode svi neminovno, ozbiljno promašujemo i sa zakašnjenjem osjetimo da bez Boga života nema.